Inselmilkom u nilqakom għal din iċ-ċerimonja tal-premijiet tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Dorin Mikallef 2024. Jenatu applaws ta' merħba għal din iċ-ċerimonja. Grazzi tal-li qegħdin hawnhekk magħna. Dan il-konkors huwa mtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. U fisem il-Kunsill nixtieq nirringrazzjakom tal-li naqgħodtu magħna hawnhekk illejla. Din hija s-sitt edizzjoni ta' dan il-konkors li jippremja 3 poeżiji bil-Malti. Il-konkors jiġi aġġudikat b'mod anonimu, permezz ta' pseudonimu, biex il-poeżija tkun tassew fiċ-ċentru tal-apprezzament tagħna. Matul din iċ-ċerimonja se nkunu qegħdin nagħtu spazju għal qari tal-poeżija bil-Malti. Din is-sena wkoll bis-sem tal-poeta rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Murad Schubert, kif ukoll il-poeta mistieden mill-Emirati Ali Al-Shali. Dwar dan nitkellmu minn hawn ftit ieħor. Però qabel naddu għal parti letterarja ta' din iċ-ċerimonja, nixtieq nistieden fuq il-palk lil kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Mark Camilleri għad-diskors ta' merħba tiegħu. Sur Camilleri, fidejk. Merħba, mistednin. Merħba, Ali. Merħba, Murad. Kif għateb, Antonella din s-sitt edizzjoni tal-Premju Dorin Mikallef, u naħseb din hija ir-raba darba illi qed nagħti diskors waqt iċ-ċerimonja. Il-Premju Dorin Mikallef qed narawh jikber. Qed narawh jikber fil-parteċipanti, qed naraw taħlita ta' parteċipanti. Għandna parteċipanti veterani li huma sinonimi mal-vers tal-kelma ma' tal-poeżija. Għandna parteċipanti ġodda li qed jitħarġu fil-ħila tal-kitba bil-poeżija. U naħseb dak jimlina b'kuraġġ illi minkejja li forsi ħafna jgħidu il-poeżija ma tbieħx. U forsi hija realtà wkoll sfortunatament. Il-poeżija da ħajja. U l-poeżija hija l-arma illi naħseb l-iktar tniggħes. Qed ngħidha jiena illi nikteb ħafna finzjoni. L-ewwel versi tiegħi ktibthom bħala żagħżugħ ta' 16-il sena niftakar żmien ilu issa. Ma kienx poeżija impegnattiva, wara ftit ta' żmien tinduna l-poeżija mhix il-qagħda tiegħek, tinduna li huma affarijiet oħra huma qagħda tiegħek. Allura iktar u iktar nammira min juża l-poeżija bħala arma biex iwassal dak li għaddej madwarna fis-soċjetà, dak illi qed iddejjaq lis-soċjetà, dak illi qed jimpenja liċ-ċittadini biex forsi jużaw bħala protesta. U llum li għandna magħna mistieden distint bħala li ġej minn pajjiż fejn għandna ċertu similitudni fil-lingwa, ftit qabel konna qed nitkellmu dwar il-fatt li hu beda jaraf sinjali li kellna madwarna. U għal isma' hemm affarijiet li aħna komuni u dik is-sabiħ tal-komunikazzjoni tal-lingwa. U l-lingwa tal-letteratura tassew hija universali għaliex tasal għand kulħadd. U llum naraw naħseb espressjoni ħajja xi li vera ċitat li nara il-Murad Dulla li hawnhekk tkun xi iktar importanti mid-diskors tiegħi fil-verità. Imma xi li tara xi ħajja bejniethom għaddejja. Xi kultant ukoll però dan huwa messaġġ li nixtieq wassal anki għal min forsi llum se jirbaħ. Jien meta kont tifel meta ma kontx nirbaħ kont insabbat saqajja niftakar jien. Tajjeb, bħalma jgħidu aħna sor loser, imma ma titgħallem tirrealizza illi diġà li qiegħed fiha l-biċċa tagħmlek xi ħaġa ħajja wkoll fis-sens inti qed parti minn il-komunità. U xi darba żmien tiegħek jasal. Konna nara ħadd ieħor joħroġ il-kotba, kont ngħid xi darba noħroġ il-kotba jien nsejli dod isir veteran oħra ma' żmien, jiġifieri qed nara nies hawnhekk fostna li wkoll ilhom jikbu
jekk mhux daqsi qabli jew titqabli jew titwarajja, il-koll naħseb ilhom fix-xena wkoll illi x'darba bdew minn x'imkien, bdew mill-ewwel pass. U dak li nibqa' nagħmel nibqa' ħeġġeġ li kulħadd jikteb. Di xi ħaġa importanti ħafna. Il-komunità bil-mod il-mod tibda tikber. Nawgura l-ewwel ir-rebbieħa, però nawgura wkoll kull min jipparteċipa. Il-parteċipazzjoni tagħkom hija s-sosten biex il-pjanta tal-Premju Dorin Mikallef tibqa' tikber u jsir il-Premju Nazzjonali li ħaqqu. Grazzi. Grazzi hemmhekk Mr. Camilleri ta' dawk il-kelmtejn. U jien ħanejdilkom ftit aktar dwar il-konkors. Dan il-konkors nazzjonali tal-poeżija huwa miftuħ għal poeti ta' kull età li jippremja 3 poeżiji oriġinali ta' mhux aktar minn 36 vers u li qatt ma ġew ippubblikati qabel. Dawk huma l-kriterji. Bħal dawn l-aħħar snin, u hekk kif semma wkoll is-Sur Camilleri, il-konkurrenza tal-awturi din is-sena kienet waħda tassew inkoraġġanti u fil-fatt ġew sottomessi 58 poeżija eliġibbli. Bħal kull sena wkoll il-konkurrenti jagħmlu taħlita sabiħa ta' poeti stabiliti kif ukoll kittieba emerġenti. U hija din il-parteċipazzjoni u d-diversità ta' dan li tkompli tagħmel dan il-konkors wieħed prestiġjuż u anke spazju importanti fejn nisimgħu wkoll bil-ħna ġodda. Issa nixtieq nistieden fuq il-palk li rebbieħa tas-sena l-oħra, Lien Ellul, biex taqsam magħna il-poeżija li kisbet l-ewwel post fl-2023. Lien nilqak hawnhekk magħna fuq il-palk. Kif inti? Grazzi tal-qiegħda magħna. Poeżija li rebħet is-sena li għaddiet kienet Ix-xnijat ta' xmux u dwalijiet ammiexa. Lien se taqralna wkoll xi poeżiji oħrajn li ħejjitilna llejla. Fidejk Lien. Grazzi ħafna. Il-lejla tajba, ma nistax nemmel li għaddit sena u naqri iktar magħhom fil-fatt għax is-sena li għaddit il-festival sar qabel. U ħanaqra dil-poeżija li kif kontet fuq it-television ktibta fid-dar tal-Kunjati li kienet rebħet is-sena li għaddiet. Xnijat ta' xmux u dwalijiet ammiexa, jew din l-art umda lat titqarqaċ ox-ox. La titqarqaċ ox-ox din l-art umda u ssir xibka ta' ħjut, tispiċċa u titmermer, tispiċċa titmermer, tispiċċa. Tintiġġilla garza aċċana, safranija, lewn mart kobalt, 58.933. Tostor il-materja tal-feriti jiġbdu ramel darba debi, xejn ma jibqa' jleq fix-xemx settembrina. #F00. Raġġi bjondi samru ġisimna msejken salib meħluba misħana tiżvinana. Riġlejna ħbula ta' rabaq moħ u aħna in-naffara l-mifluġa. Arana hemm u jiena niġi nfittxek qasba fit xkora foħra. U fija l-loqom ta' storja li darba kienet frak ta' memorja biċċiet ta' ġebel li darba sejjaħna darna. Il-fluidi fil-fliexken marradija u koll. U naqsam widin qarsa bħarsa skantata ta' min ilma ma jixrobx u nsaffarlek. Nixfa assoluta. Minanja tqila osmju, sakemm insibek todos f'trabijiet nixfin fl-ispazji li jifdal bejn ħajt u ħajt, leħni sejjieħi ħanxar sa ma jsibek tqalleb ħamrijiet musfara ħarifa. 16, sink, 10, 54, saffi ta' karti xi darba siġar jobodu sħana daqsek imbagħad narak tilmaħ biċċiet ta' kewkbiet jiċċartu fis-smewwiet. Is-sema jsirlek is-saqaf tiegħek u tintefa' tisma' ix-xnijat ta' xmux u dwalijiet ammiexa, likwidi, jaħarqu ġilda mxawta diġà. Polimeru espost tal-aġenti ossidanti, ma' żmien imma inkun sibtek meta felli qamar mislud, felli qamar minġel,
ikun li jritu, jitbissem xedaq tartru, f'deżerti ta' smewwiet fwieħa ta' fjammi mħeġġa ilsna mkebsin kif nivvampjaw. Aħna li xi darba konna trabi, insiru trabijiet, nitgeżwrulna f'xoqqa, inkunu il-mumji mqarqċin tada, intiru minaw, nizvintaw. Ħanaqralkom 3 xogħlijiet illi għadhom kemm ġew ippubblikati f'din l-antoloġija, Antoloġija 24, ippubblikata minn Kodba Kalleja. Huma xogħlijiet illi twildu minn frammenti, twildu minn biċċiet. Insomma, se nħallikom tisimgħu. Dak li jgħoddu fadal. Ma baqa xejn mix-xewqat tal-bidunet. Kif il-ġisem jitkaweġ lejn lejl eternità. Jieħu s-suriet tas-suġġetti li xtaqna konna. Issa ma baqa xejn li fl-irwejja ħisbieħ tad-darba li sejjaħ li għax ikun sar il-lejl u l-lejla d-dar. Baqa s-sufan imħarbat u tvalja gingamata imtebba bħal loqom ta' traċċi tagħna baqgħu il-pjanti kemm sfajra mewt u t-terrazzin. Nsejt l-aħħar darba li rfistu. Baqa kważi kollox kif kien imbarra jien. 3 darbiet kieku xtaqt immut u stembaħt u ma kienx ħolma u ma kienx xenqa x'imkien fid-dara temm in-nebħa. Nefħa tal-għajnejn wara sigħat il-fiq, il-marki tal-imbit qaws u tondi f'tondi. Għatem x'imkien naqriet minn xari. Avolja nitolbok baqala ħalli niġbor dal-fdalijiet. Imbagħad 3 darbiet oħra xtaqt immut u rġajt stembaħt u bqajt għal-waqt nixtieq niġbor dak li kien għoddu fadal. Għanjet l-irġiel mitlufa. Il-biraħ xtaqt narak fit-toroq tal-belt, hekk, kombinazzjoni. Illum jienu ndawwar l-ġina rittek tkun hawn ħadduq biċċa. Ma nafx il-pizza tkunx l-aħħar ikla li tixtieq tiekol qabel tmut imma milta. Meta nikola waħdi, tinti hemm l-istess bħal meta naqsmuha terz jiena u 2 terzi inti. Ix-xema qed tixel ħalli kieku qatt mi se tispiċċa. Il-kafè u s-CBD ossi morsa. Fakkarni, sirt tifmu l-lob bil-klim, jew fimtu sa minn dejjem. S-siġar jibqaw ifakruni fik kull darba li narhom, kull darba inweġġa ftit, forsi mnalla m'hawnx ħafna speċi l dan naħat. Kull post li nkun fih inqisu d-dar tiegħi, ħallejtlek ir-ripasso fuq il-mejda u ma ħadtux, ix-xahar id-dieħel se nerġa' mpinġi ġismi, kemm sar ħin u għadni qas bdejt. Dik id-darba meta tmissni tkun id-darba li nkun mitt. Nixtieq nerġa' nħares f'għajnejk kellek wisq ħamrija fihom dakinhar. Għadni nixtieq naħrata. Kull int raġel differenti u l-mara. Il-mara hi. Ir-raġel bħal inżieħ. L-aħħar poeżija li se naqra hija għal persuna speċjali ħafna li mhux qiegħda Malta bħalissa. Jien ma nemminx li il-poeti naħseb li il-poeti ħafna drabi jkunu jafu għal min qed jiktbu. U ħafna drabi forsi ma tkunx persuna waħda lanqas illi jkollhom f'moħħhom. F'dal każ naf sew għal min qed nikteb, la nerġa'. Eħed il-poeżija wkoll qabel ma nibdih. F'moħħi sejjaħtilha anti taħnina jekk irridu ntuha ġeneru jew kategorija. La nerġa'. L-ewwel. Nixtieq norqod fuq il-bejt xi darba. Forsi meta l-istilel ma jidhru mkien, int ma tidher imkien. Nara biss isħab jifforma kutra sħuna rtuba. Dil-qmis ta' pari bajda bħal remettar mdardra.
Ta' faċċata reġgħu mhux id-dar. U d-dellijiet tilejna l-rasom bħal ħmar il-lejl sfrattat. Tieni. U kemm nixtieq nurik affarijiet asnaf astaf. Kif insallab riġlejja fuq bejtek nistenna l-kundanna ta' sħab, kif nista' nisimek tirrakkuntali l-istramberiji tagħna mal-lejl kollu, kif inqumu nindunaw l-itfal. It-tielet. La nerġa' niġi nġiblek żġajrieti lewn l-investi, sa anke l-lożor flanella b'dintomna pariġġhom se nkunu qisna qegħdin norqdu fuq wera is-siġar u jgħidu x'jgħidu l-għada ma nqumux ħlief inti ħdejja u anki għajnejja se jsiru werqiet ħfief. Ir-raba'. Li rrid l-iktar immut miegħek intu tbenninni u l-aħħar kliem li ngħidlek illejla għal hawn. Grazzi. Grazzi Lian, grazzi ħafna. Kif antiċipajt fil-bidu ta' din is-serata, din iċ-ċerimonja din is-sanija daqsxejn differenti minn ta' qabelha. Minn hawn ftit ieħor se nkunu qegħdin nassistu għal skambju letterarju bejn żewġ poeti li qegħdin u dan l-iskambju huwa issapportjat mill-Emirates Literature Foundation. Nixtieq nistieden għalhekk fuq il-palk miegħi lil Murad Schubert u lil Ali Al-Shali. I would like to invite Murad Schubert and Ali to join me here on stage for this literary exchange. Thank you for joining us. Thank you, Ali. Thank you. How are you? Hi, Murad. Kif inti? Hi. Tayyib, grazzi. Thank you both for coming, for joining us. And I'm just going to be reading a short biography for both of you for the benefit of our audience here. Let's start with Murad here. Murad Schubert studied modern Arabic literature in his homeland, Morocco, and has been writing poetry since he was 16 years old. His poems carry the influences of the writings of the Palestinian authors Mahmoud Darwish and Ghassan Kanafani, and of the Kurdish Syrian writer Salim Barakat, among others. Love and the political situation in the Arab world are his primary subjects. Murad has lived in Malta since 2004, and after many years of writing, he published his celebrated first Maltese language poetry collection, Imbat il-Ih, which was awarded the National Book Prize in 2023. That was Murad. Ali, let me read a few words about you, Ali. Ali Al-Shali has published 5 anthologies of poetry, a novel, and a recently released collection of essays centered on publishing and writing, as well as a short story collection. Ali's works have received acclaim from both critics and audiences alike, and his first novel won the prestigious Al-Owais Award for Creativity. In 2024, he was honored as the Poet of the Year at the Sharjah Arabic Poetry Festival. His poetry collection, The Earth Has But One Soul, has been published in English, Spanish, and a number of other languages. Ali is an active participant in the regional cultural scene, both as an author and a publisher. In 2011, he founded the Al-Hudhud Publishing and Distribution House. So that was a little intro about you. As part of this literary exchange, Murad and Ali translated each other's poems, and tonight we're going to hear a small selection of these works. So first we're going to hear the original version, whether it's in Maltese in the case of Murad or in Arabic in the case of Ali, and then we will listen to the translated versions. But first of all, kif inti Murad, how are you? Tayyib. Tayyib. Thank you. So how does it feel to you learned Maltese after you moved here, and then you started writing and speaking Maltese, and today you are a National Book Prize winning poet, right? So how did your interest in the Maltese language start? That me get interested in Maltese. Can I talk in Maltese? Yes, Yeah. Kellem bil-Malti. We are speaking in English, obviously for Ali's benefit, but yes, we can Iva bil-Malti Murad. naħseb jen fil-bidu tiegħi ma kontx ninteressa ruħi fil-Malti jew għax kien għalija kienet post li ħaniġi kemm niġi fuq saqaj u mbagħad nitlaq minn. Okay.
الانترست تاعي في المالطي بدا ما الرجال اللي اعطاني حبيبتي نوربرت بوجيه بليت لجبرتي وتاع البويزي. منها بديت نقبض، كانت ديفيش لي في البدو باش نقرا، منها بديت ننترست روحي وكل اللي انا عملته بمخي اللي حنقعد دانو بايزي. allora بالفورس يك تقعد مع التالي تتعلم السين تاعهم وكل بالموت دين الستوريا تاعي مال مالتي مال الكتبه إلي بيرمس بيريس إلي من 16 كلك 16 سنه 16 سنه زاد. allora كانت وكل اللي كنت سبت روحي من الاول في وسط الكومونيتي تاع كتيبه ارتيستي عانتني حفله وما نستطيعش ننسى السبورت والكوراج اللي عطاوني حبيبتي وليد نبان ايدرين غريما كلير اي سكوزي نمسي شي حد دان كل فاتور اللي عانوني باش نتعلم اللينغوا المالطي. داك اللي نعرفش المالطي ما نحسبش شي حد لن اثر اوليفر فرجيري ما يعرف المالطي كله بحر كبير جي فيه. Grazie Murad. Ali, we turn to you. You've just arrived in Malta, so you haven't seen a lot of it, right? But maybe what are your first impressions and maybe what you expected versus what you're seeing? مرحبا. I heard the poet saying Lila Taiba, so maybe I'll say Lila Taiba. Eva. Taiba. Malta, I love the Mediterranean countries in general, but Malta has this intimacy, and you cannot get over the fact that language makes you feel home. Okay. So yes. I went out to Valletta yesterday, and when I heard a word that I could recognize in Arabic, I felt really warmth in my heart. And going through the book fair today, or the book festival with Simona and with the chairman, it was really related to what I do every day. I'm a publisher, and it's a great place to be at. It is. Yeah, so thank you for coming. Thank you for inviting me. So, issa sa naqraw ftit poeżiji kif għattilkom, l-ewwel bl-oriġinali u mbagħad it-traduzzjonijiet. Murad, ħanibdew bil-poeżija Pupa. Ħataqra ħilna bil-Malti and then Ali will read his Arabic translation. Pupa. عندي كلمة في القصة جيفير اللي ريدنا دوار دين البويزية اللي هي بويزية من البويزية تاع مبادل إيه. عليك مبادل إيه فين وصلنا احنا. متى تصير بوبا يكون له سنتمنتي أخيار من ثاني يكفضن شي حاجة من دولة الموسيونيات. بوبا الطفلة قالت للبوبا تاعها تخرج من الدار، بوبا ابقى معي برا اتيلو اردا. الأروبلاني ادي وضب بومبي فيلونوزي، الخيبور سويد وانفرشت الريحة الموت. البوبا عفست ايد الطفلة وبكيت. Grazie Murad. Ali, would you like to read us Pupa in your translation of Murad's poem? دمية. قالت الفتاة لدميتها: لا تتركي المنزل أيا دمية، ابقي معي في الخارج، قتل ودمار، الطائرات تلقي القنابل السامة، يظلنا ركام أسود، تتفشى رائحة الموت. ضغطت الدمية على يد الفتاة وبكت. Grazie Ali. Murad, your second poem, it-tieni poezija tiegħek. Naqraw San Pawl l-oriġinali bil-Malti. Murad, fidejk. San Pawl. Nixtieq lil-Maltini għalhekk apposta għamilt dan il-vers mill-Bibja. Nixtieq lil-Maltin tal-lum ġurnata li
يحارسوا ضعشين سو فوق دو زوج كلمات اللي هما ايترني. سان باول جابوا روحهم معنا بحلوة اللي ما بحالة، داونهم المالطين حدي الستاتوة تاع سان باول يعدي قسيس بالروزاريو في ايده، بوليتيكانت براسه مملية كابيتال، فاغابوند سير باش يرقد ما جنب السور، رقدت ما جنب القديس وحلمت. القديس يقوم من الستاتوة تيو باش يعطي بتشقة للفاغابوند ويرجع في بوسته. فلودو تشقة قاعدة فوق دار القديس، الكسحة قاعدة تغطي الفاغابوند بالحلم حافي، وأيلان شكيكن بفلوك أحمر يبوس الرمل تحت ساقين القديس. القديس بولس لقد أظهروا لنا لطفا استثنائيا. جوار تمثال القديس بولس يمر كاهن بسبحة في يديه، سياسي برأس مليء بالمال، عابر سبيل، سيبيت بمحاذاة الجدار. وضعت فرشة نومي بجانب القديس وحلمت. القديس يرتفع من تمثاله ليغطي التائه بعباءة ويعود إلى مكانه. في الصباح كان الرداء ما يزال على ظهر القديس، والبرد يحيط بالتائه يكسوه بأحلام عارية. وعيلان الصغير بقميصه الأحمر يقبل الرمل تحت أقدام القديس. Thank you, Ali and Murad. Wissa naddu għal qari tal-poeziji li huma your originals, Ali. So this is your original poem called Masaccio. Let's read it in Arabic language first. مزاتشو. كلما سال ذهب أصبحنا أقصر من ذي قبل. بينما يضرب مزاتشو بالفرشاة بعضلات لم تنهزم يرثي طردنا من الجنة مبتسمين ببلاهة، نحجز قبورنا الفاخرة في كواكب قريبة. مرحبا نحن العراة المبتلون الموشومون بأسمائنا الفاقعة. هاك يدي المزدانون ضآلة المرتجفون الغرباء حتى في بيوتنا. ما آخر المنفى ما أوله سوى هذا الجسد. أخطبوط يدلف إلى الرؤوس العطشى عبر النوافذ المشرعة، عامدا يمحو الخطى على الكثبان، يزور ألف ليلة وليلة. ولد جدي في السماء، أما أبي ففي دهان راس الخيمة. إلى هذا الحد تحب عائلة البدايات وعثراتها. ما دمنا نتذكر فنحن في طفولة طازجة، لا خناجر ولا حقن، بدون بنادق. يتبختر الغزاة يسلموننا بطاقات جديدة بها صور لا نتعرفها، جوارها أسماؤنا الخماسية مكتوبة بالكحل. ثمة رسائل لن يمسها أحد في بريد المدينة، تطفو واثقة كغبش الذاكرة، لا تقرأه الأعين. من اليسار إلى الشرق أمتشق أحلامي، ينزف قلمي
لا يهمني تأويلها. Thank you, Annie. I love this ant. Iva, għanna nimla kbira u għek. Kena għadet maħna. Sorry. Mazzaccio artista Taljan li għandu xogħol wieħed mill-akbar xogħlijiet tiegħu li mnebba minnu din il-poeżija. Tkaċċija ta' Adam Wave mill-ġenna. Kull meta qattar id-deb serna eqsar minn qabel. Fil-waqt li Mazzaccio jidrob bil-pensel b'muskoli mhux magħluba, jelment it-tkaċċija tagħna mill-ġenna. Nitbismu bibluha, nibbukjaw l-oqbra tagħna, lussużi, f'kwiekeb qribna. Merħba bikom, aħna l-arwinin, l-mxarbin, t-pinġijiet ta' ismijietna fuq ġisimna jleqqu. Aqbad li jidi, l-aktar insinifikanti, aħna dawk li nitriedu, orba, f'djarna stess. Fejn ħajasal dal-Eżilju? X'inhu l-bidu tiegħu ħlief dal-ġisem? Qarnieta, nkiss tiżżerżaq lejn l-rjus għatxana permezz ta' twieqi miftuħin beraħ. Apposta timsaħ il-passi tagħna minn fuq id-duni. Tiffalsifika 1000 lejla u lejla. Nannuji twieled fis-sema, iżda missieri f'diħan ras il-ħajma. Sa dal-limitu, il-familja tiegħi jħobbu kull bidu u kull waqa. Sakemm niftakru aħna fit-tfulija friska. Libda staletti, libda siringa, من غير تصاريني الانفازوري يمشوا مضندنا يبوزاو يعطونا كارتي جدة بريتراتي ما نافهمش جنبهم اسمياتنا مكتوبين بالايلاينر ام اتري لحد ما يمسهم في البوسطة تاع البلد يقوموا في الوجه بكونفيدنسا بحال شبار تاع الميموريا ما يستوش يقراو من العينين. من الشلوب على الفاند نحضر الحلمية تاعي البنة تاعي تزفينا ما يمبورتانيش كيف سيفسروهم. Thank you. Your second and last poem for today in your original language, Ali. Aibin. غياب. تسلقتني العتمة من التفاحة الأولى حتى لغتي. نار رحيمة بلون فاخر تلعق السنوات من التراب إلى هزيع الأسئلة. روح تلهج كساؤها صمت ضروري كرغيف. عنوان بريدي في مدينة مكتظة. لم يعد لاسمك صوت. وجهك ماء. حوض من المرمر المتهالك تذوب فيه تضرعات المارة. يسع وساوسهم الداعرة واختلاسهم الحياة. كنز بلا خريطة لا يدركه القراصنة. قطر حضورك ليلا محضا. الصمت طيران المتعبين. في كوخ عار تصير قصائد الأمس عشاء المدفأة. وهكذا كلما اجتررت عزلتك استوطنت غيمة تعجز عن المرور يدك اليمنى وسحت. هذا حقل يتيم ترياقه أغنية. عايبين الضلمة شبطت معي من الأول تفيحة
سلينغوا تيعي نار حنين بلول السوز يلا سنين متراب سالمستقصيات دوبيوزي روح تلهج لبسة السكيت امبورتانتي بحال خبيزة بحال اندرس بوستالي في بيت فولاطة ماتش عنده فوتشي اسمك وتش كلمة حاول ترى لاباسترو ميري فيه الطلب تدوك اللي يكونوا عدايين ينحل يسات هاودين تاعهم يسرقوا الحية تزور من غير مابا باش ما يسيبوش البيراتي البريزنسا تياك قطرة ليل السلوت سكيت تطييرة العينين باريس هالوين البويزية تاع البيرة يصيروا رميد في الفاير بليس اكتر ما تشتر السوليتود نتاعك صحابة انكراطة الى وسط باش تعدي انفقعت في ايدك اليمينية دي العلقة التيمة الانتيدوتو تاعها انيا ونالقu dan l-iskambju letterarju bl-aħħar poezija. We will start with the original Maltese Disappunt Murad. محمود شكري في محمد شكري في الخبز وحده بريد اللون دان كتيب ماروكين ليلو اللي طلعنا هي استطارد ويست باش نصير انجلو ديزابونت ونفزع عليه شي ضربة تمر بالأصبع وفلوق توحل حوتة توحل تربية ديزابونت اشتقت نصير انجلو نتونس بتخشويش تجوان حية باش نمر ستروف تاع ليتيرن فرص نسيب شي في السر الورد اونيان بجوان حية مبلين في الرشيش تدا الدموع تدا الدمية تدا الرويح تاع البلد تدا دخان وبامبين من الشيلوش يمشي فوق الالمة خيبة أمل لضحايا البحر المتوسط لأطفال البحر الأبيض المتوسط أردت أن أصبح ملاكاً لأبحث عن الرحمة في جناحي لأذهب إلى أقاصي الأبدية عسى أن أكتشف ما تعنيه الورود ها أنا ذا بأجنحتي المبللة بالدموع بالدم برائحة الرصاص بالدخان بالطفل الذي لم يتمكن من السير على الماء. Thank you both. Let's give them a round of applause for these readings. Thank you. So, Ali and Murad, you didn't know each other before. You met each other through your poems. And how was that, meeting each other through your poems and then meeting here? And maybe something short about the translation process. How was that? Murad, would you like to start? Yeah. Għajdin naftit. Kif kien il-proċess? Before, I would like to thank Mr. Mark and the council for inviting me to get to know a very beautiful poet and has a high value. I know what I'm saying, and I wouldn't be here. First, when I got to, it's only the reading, the poems. When I read them, I could imagine which kind of poet I'm working on his poems. It was beautiful, and the beauty of it came because I didn't translate from Arabic language. He didn't translate from
Maltese language. There was a language in between us, and we met there. And even now, when he's reading my poems in Arabic, I feel there is a feeling that this is the first time I hear my poem in my own language Yeah. through another language. Yes. Translation is it's a beautiful thing to do. It makes people close to each other, and in order, I think it's one of the tools that can build a bridge between different cultures, different beliefs, different people. I think it was a beautiful experience with Ali, and I'm glad that I know him. Yes. And now you met. Ali, how was it for you? It is hard. First of all, Murad said everything I wanted to say. Honestly, because it is magical. Poetry is magical, you know. She read her poetry. I don't understand Maltese, but I had this very good feeling. Even with the small parts I understood, I knew that this is a love poem. This is a Yeah. poem to somebody she is talking to. Okay. And there are different styles. You see, this is the poem of Murad, and 3 pages is the poem of me. I feel very humbled. His poetry is very intense. It is like a very condensed juice. You read 5-6 lines and you get a big meaning. And what he described was like, we both are from Arab origins. We meet in a third, not second language, a language that I don't speak. And the festival asked It was me English, to, right? huh? English was the. No, I translated, but The I big language. translated his Maltese poems through English. Mhm. So we meet in Malta physically, and we meet in the mental universe of Maltese language. It was, I mean, we talked over Zoom, and I told him, how do you read your poetry now? He said, it sounds strange, as if I didn't read it, as if I didn't write it. So yes, thank you to the festival. Thanks, Mr. Marks. Thanks to Andrew, to Simona, to Jasmine, to everybody in the team. I must have exchanged emails with 10 people. Yes. And It's a big festival. It's a big team. and thanks to you, Antoine. You are welcome. Thank you. I enjoyed reading both your poems. So Thank you very much. I- And thanks for the audience for making it tonight. Thank you. Yes, thank you everybody for coming. So we're coming to the end of this. Would you like to add anything, maybe, for last few words before we continue? I mean, we have been in a discussion with Mr. Mark. I'm happy books are still in our life, even in the digital world. And I congratulate Malta government and the people here for making this very well organized. I've gone through some of the parts, the illustration stages. As a children book publisher, I know that these information are just absent from the general public. It's so good. So I congratulate you. Thank you, Ali. Murad? دين شي حاجة فوق المالطي دين لينغوا صبيحة immense تريد عندها بزون من تشيليبرا تكلم مع الخديم تكلم مع داك الطعام ميوب في الطريق تكلم في الدار تياك استاذ دين لينغوا صبيحة ياك انتوا المالطيين ما تاخذوش حسابها مين حيعمل نعم بالمية. دي اللينغوا جبرتني من جديد ما اخي لينغوا صبيحة جراتسي الكل Grazzi. Laħar ċabċipa għal Murad Schubert u għali għal Xali. Grazzi. Thank you. You can go back to your seats and thanks again for joining. U issa, naf li xaktar xedin tistennew bil-ħerqa biex jisiru tafu minn huma r-rebbieħa. U issa, wasal propju dak il-ħin tant mistenni. Din is-sena, l-aġġudikanti kienu l-awturi Rita Saliba u John P. Portelli, kif ukoll il-pubblikatur ta' ħafna ġabriet ta' poeżija David Bezzina. Fisem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib, nirringrazzjahom tax-xogħol tagħhom fejn kellhom madwar 60 poeżija x'evalwaw. Issa nixtieq nerġa' nistieden lis-Sur Mark Camilleri jerġa' jingħaqad miegħi fuq il-palk il għaliex se ngħaddu għat-tħabbir tar-rebbieħa. Se nibdew bit-tielet post. Mark? Fit-tielet post ġiet il-poeżija Dupless ta' Matteo Pullicino.
Nixtieq nistieden lil Matteo Pulicino hawnhekk biex jitla' jiġbor iċ-ċertifikat u l-premju. Matteo, proset, awguri. Għandna ċertifikat u l-premju tiegħek. Mit-chairman ta' inħarsu lejn il-fotografu hawnhekk għal ritratt kommemorattiv. Nibqgħu niftakru f'dan il-moment. Grazzi Matteo. Tixtieq taqsam nistidnuk taqsam magħna l-poeżija. Qiegħda miegħek. Matteo. Dupless. Qabel xejn, grazzi lil kunsill. Dupless. Mindu tlaqt Berlin ma fadal xejn minnek, pa. Ħlif aċċent fuq il-sien stranġir. Nammetti, ilek il-sien stranġir. Kbir wisq biex joqgħod fil-wisa ta' ħalqi. Irġiel mingħajr kunjom jitħanxlu f'ħalqi. Tal-ġnien pubbliku f'satra ta' lejl. F'ġonna pubbliċi fis-sakra tal-lejl. Blajt irġiel mejta għal tħaddina. Nafi ħirsa mejta għal tħaddina. Bħalma dellek jagħti il-qabar missierek. Meta rajtek torok qabar missierek, sirt naf kif taf tħobb f'skiet imbaskat. Ma nafx għax se nħobbu da skiet imbaskat. Anke jekk ma jifdalx ħliefu minnek. Grazzi. Grazzi Matteo. Awguri ta' dan it-tielet post bil-poeżija Dupless u grazzi wkoll tal-li samt magħna din il-poeżija. U issa ser ngħaddu għat-tieni post. Fit-tieni post ġiet il-poeżija Stadji minn relazzjoni fittizja ta' Lewis Briffa. Nistiednu lil Lewis Briffa hawnhekk biex jiġbor il-premju. Awguri Lewis. Iġbor iċ-ċertifikat kif ukoll il-premju tiegħek hawnhekk, Lewis, proset. Ta' dan it-tieni post f'dan inħarsu lejn il-fotografu għar-ritratt. Ieħor tal-aħħar. Grazzi Lewis. Taqsam magħna l-poeżija li ġiet fit-tieni post, Stadji minn relazzjoni fittizja. Stadji minn relazzjoni fittizja. Maqbud fis-sotterran ta' dawn l-istrofi, ma rrid naħbilek xejn. Konti li żmien li qtiltek, mal-lum tlajt li fil-wiċċ. Il-qraba dejjem ħasbu li fik fittixt biss l-ombra tal-imħabba. Bixkilla Margheriti u peoni tal-kompassjoni ħasbu għal l-imħabti. Ħasbuha kien mill-mewġ tas-solitudni, jew forsi qatt platoniku. Kemm kienu l-bot mis-sewwa, asħadd ma seta' jobsru. Mir-relazzjoni tagħna ħallejna l-impressjoni ta' fantażma lewn il-borra fuq sodda Vittorjana. Ħassejt illum li għandi nħott il-faċċoliżmu tiegħi bħal garża tinfaxxali dal-wiċċ bla espressjoni. Il-sienek rimja roża fil-lela, la ġemba bej xoftejk, fakkarni fil-ballottra li biċċirt ktir ta' xkubetta, għallibni d-dem, bellaħni, lat errini. Int kont is-suba vili puntali lejn il-klawsura, iċ-ċaħda ta' żbuħija, tat-tenerezza timida għalija. Il-fjamma mill-ġeħenna li għażilt. Li qatt ma ġinna il-kompliċità bejnietna. Għaż darba ma tħabbejna taħt id-doċċa, jew morna nqalbu l-ġebel għal Bebbux. L-aridità saċċof tar-rabta tagħna qaċċitilna. Konna avversarji denji tal-bestja ta' Melville u l-kaptan Aha. Blood pressure kaf ma' jdejk, subajja kienu jafsu ta' kull darba li l-għada issikkajt fliri stajnejja. Ma nafx kif ma xejħux, il-pritki silenzjużi li kont insixtlek b'sena. Sakemm il-sieni mtela biwġieħ ieħor
u qtiltek kif inxtaqt. Kultant narak għaddejja, tiżliġa mill-faċċetti ta' Vażun u rajk il-fjammi li qatt ma deru qabel. In-nar jikkonsmanjama fil-fuklar bħal kieku sħaban mqawda Candy Floss. Nikkosta l-aħħar qtar tal-aniżett. Minn ġewwa inħoss il-ħruq teluf ta' lighters fl-intimxejra mixgħulin bħal meta konna mmorru f'xi kunċert tar-rock klassiku. F'għajnejja is-sikta ċomba. L-istess profondità li int kont taf. L-istess spiral violenti lejn l-imrar. Tabċipa lil Lewis. Grazzi Lewis. Bil-poeżija tiegħek li ġiet fit-tieni post stadji minn relazzjoni fittizja. U issa wasalna biex inħabbru ir-rebbieħ jew rebbieħa il-poeżija rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali Doreen Mikallef li hija il-poeżija fl-ewwel post. Il-poeżija rebbieħa hija Ħniex ta' Karmel Xikluna. Nistieden lil Karmel biex jitlawn fuq biex jitbor iċ-ċertifikat kif ukoll il-premju u t-trofew ukoll għall-ewwel post kif ukoll biex aktar tard wara jaqranna wkoll il-poeżija. Awguri Karmel, proset, proset. Inħarsu lej il-fotografu għar-ritratt. Għandna ħafna affarijiet, għandna it-trofew. Proset, awguri Karmel, għal-poeżija Ħniex. Nista' ngħinkom jekk tridu. Nista' nżomm npoġġu trofew hawnhekk. Kif ukoll iċ-ċertifikat. Karmel, taqra ħilna il-poeżija rebbieħa Ħniex. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lill-ġudges tal-fiduċja li wrew fix-xogħol tiegħi. Din il-poeżija jiena ddedikajtha lil waħda mara kif qalet li għannellu tajjeb l-ewwel meta nikbu xi poeżija jkollna xi persuna f'moħħna. Grazzi, napprezzi. Jiena ddedikajtha lil waħda mara mill-Eritrea li ħarbet minn pajjiżha u ġiet Malta u għamlet xi żmien fuq il-post tax-xogħol tagħna u rrakkontat li l-istorja ta' ħajta li tant missitni u għallitni li tibtela dawn il-versi minn qalbi. Ħniex. Hemm ħniex fin ħaffer ħafif il-ħofor f'qalb pajjiżna jixeb u jolob. Ħniex li ma narawx għavolja nbidlu n-noċċalijiet. Ma narawh fl-infern tiegħek bla ħoss u jħeġġeġ ħajtek ħuġġieġa. Nisimgħuk tirrakkonta tħajjarna niftakru fix-xaħam żejjed imrambel f'ruħna. Ix-xennaqna għall-għamla ta' ħniex jitħanxel li jeħġem ix-xaħam u jeħġem sa jgerrem anki l-lega ta' tiżliġ marrita li xi darba kienet limpida li tant għandna bżonn tkun limpida. Imbagħad hemm il-ħniex irqiq tal-uġieħ jinbaram kattiv f'forma ta' fjuri jfjorixxu li qalbek żagħżugħa tnibbet. U aħna nippruvaw nifhmu x'jiġifieri. Ommok arrestata għal xejn b'xejn mill-militar u sena sħiħa kkalzrata lil minnek. Missierek imkeċċi għal xejn b'xejn mix-xogħol mill-bażużli tal-gvern korrott sar qubu. Il-ħarbin mixi mill-Eritrea sas-Sudan. Eluf ta' naqfa għal karozza. Mis-Sudan għas-Sahara sal-Fruntiera u eluf għal but tal-Kojoti mqit li sarmek fil-Libja. U għad-dajsa tal-ħniena b'170 ħolqien talla. Bla ħobs u bla ilma. Sakemm ħbiebek u qrabatek tanqu. Wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra, mal-qroll tal-qiegħ Mediterranju. Sakemm wasal hawn, kważi mejta, f'dik gżira tal-ħofor, fejn innegaw miżeda ħniex iħannex ruħna, fejn inbidlu n-nuċċalijiet u nibqgħu ma narawx ċar. ċar id-dmuħ f'għajnejk, intu tirrakkonta dan kollu, Aziza Luna. Grazzi Karmel. Grazzi ħafna. ċabċipa, kemm lilek, proset, awguri, kif ukoll minn ġi fit-tieni u t-tielet post u lill-parteċipanti kollha. Grazzi, grazzi Karmel. Iva għandna trofew u ċertifikat importanti ħafna, kif ukoll il-premju, tliet affarijiet. Grazzi minn ġdid. Proset, proset Karmel. Ħanaqrakom ftit kummenti li qalu l-aġġudikanti wkoll fuq din il-poeżija. L-aġġudikanti kummentaw hekk fuq il-poeżija li għadkom kif smajtu. Poeżija b'metafori ġo metafori. Metafori friski u estiżi, iżda metafori li nftehmu. Il-ħsus f'din il-poeżija huma kważi imnifsa f'linji sofferenti. Il-lingwaġġ huwa mirqum u l-element narrattiv imħaddem tajjeb ħafna.
imżewwaq b'emozzjonijiet pjuttost qawwija u kif ukoll element kritiku soċjali. L-aħħar ċabċipa għal din poeżija ħniex rebbieħa ta' Carmen Cicluna. Biex nirringrazzja wkoll il-kap eżekuttiv ukoll tal-li kien magħna għall-loti ta' dawn it-tliet premjiet. Qed noqorbu lejn it-tmiem din iċ-ċerimonja u fisem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb nixtieq nawgura lil Matteo, lil Lewis u lil Carmel tar-rebħiet tagħhom. Nirringrazzja wkoll lil Lian, lil Murad u lil Ali u lil Emirates Literature Foundation. Grazzi tal-li qsamtu il-poeżiji tagħkom magħna. Grazzi wkoll lilkom tal-li naqgħodtu magħna għal din iċ-ċerimonja u jiena inħeġġiġkom biex tibqgħu taqraw, tibqgħu tapprezzaw u tibqgħu tiktbu il-poeżija. Il-konkors jerġa' jinfetaħ is-sena d-dieħla u aħna nħeġġu lil kulħadd biex jissottometti. Kull poeżija miktuba hija merħba biha. U issa wasalna verament fit-tmiem jiena Antonella Ksisa nawguralkom il-lejla tajba. Grazzi.